Nongeye kwifuriza byiza ahantu hose hatandukanye n'inshuti muvandimwe ukurikira ibiganiro binyura kuri iyi channel yitwa Embody TV. Nge nitwa Jabo Marashingoye, ikaze muri aya makuru tugiye kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru menshi cyane tugiye kugarukaho, hamaze iminsi havugwa ibitero bitandukanye ndetse n'imirwano ikomeye hagati ya AFC M23 ndetse na Wazalendo ndetse na n'ingabo za leta mu by'ukuri zikomeje guhangana bya buri munsi, kuko hakomeje kuvuga ibitero bitandukanye muri za Minembwe n'andi atandukanye byakomeje kwica imbaga bigahitana abatari bake. Ariko kandi ndabwira ku gikorwa kidasanzwe cyabaye uyu munsi, aho abaturage bigaragambije bagatwika ibitaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe nuko babonye ko leta yabo iri kugenda bigura intege mu bijyanye no guhashya icyorezo cya Ebola, ndetse kuba abaturage bimwe umurambo w'umuntu wabo ngo bagiye kuwushyingura bigaragambije bararakara cyane batwika ibitaro. Bavuga ko mu by'ukuri bashaka ko hari ibintu byakorwa ndetse bashaka ko hari impinduka zo mu gihugu cyabo. Batangaza yuko bifuza ko ibintu byakemuka, ariko kandi bavuga ko leta ikomeje kugira intege nke cyane kandi ko ishaka kuba itakemura ikibazo mu buryo burambye nk'uko abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babitangaje. Reka turebe ibitero byabaye kuri uyu munsi, ariko dore kuri iyi nkuru ijyanye n'uko abaturage batwitse ibitaro bitewe no kwigaragambya n'ubujinya ukomeye cyane n'umuranduranzuzi batewe na kino gikorwa cyo kuba Ebola ikomeje kuba yakwiganza muri rusange mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage benshi barakaye cyane ndetse bareka rungu, nyuma yaho batwika igice cy'ibitaro muri akano gace ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ibi ngibi byatewe n'icyorezo cya Ebola kiganje mu bice bitandukanye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko uwo muryango warakaye ndetse hamwe n'inshuti zawo ndetse n'umusore wawo bikekwa yuko yishwe na virusi Ebola. Rero uyu muryango wimwe umurambo ngo ugiye kuwushyingura, hanyuma uyu muryango ufata icyemezo cyo kurakara cyane utwika igice kimwe mu gize ibitaro, agaparite kagize ibitaro, ndetse ibitaro biratwikwa muri rusange kugira ngo bereke leta yuko barakaye kuba bataha umurambo wabo ngo bajye kuwushyingura wa Ebola muri rusange. Hanyuma bavuga ko ari ibintu bikomeje kuba byatera ikibazo ndetse no kuba leta ikomeje kugenda bigura intege. Hari ikintu gikomeje kuba cyategurwa mu gihe uwitwa Lucky Malenga Malambe, uyu nguyu ni umunyapolitiki wo mu gace ka Aguka. Uyu nguyu ibyo yabonye ku bitero bikuru byabaye kuri uyu munsi, rero ku bitaro bikuru bya Rwampala, yabwiye ikinyamakuru BBC ati batangiye kujugunya ibintu ku bitaro ndetse batwitse amahema yose yari ahari. Avuga ko kandi nyuma yo gutwika ayo mahema bitarangiriye aho ngaho, kubera yuko ayo mahema yari arimo gukoreshwa nk'ibyumba cyangwa se nk'igice cy'ibitaro muri rusange, kwa kundi ibitaro usanga ari bitoya hanyuma bakubaka amahema ku ruhande yo kuvuza cyangwa se kuvuramo abarwayi. Bityo ayo mahema yatwitswe bitewe n'icyo gikorwa kidasanzwe nk'uko bigarukwaho. Ikindi ni uko muri ako kajagari polisi yarashe amasasu menshi cyane mu kirere ndetse no mu Burasirazuba, ndetse kandi hagamije gutatanya iyo myigaragambyo yari ko muri ako gace bigaragambiriza igikorwa abaturage benshi batishimiye. Umurambo w'umuntu wishwe na Ebola, uyu nguyu uranduza cyane, ndetse abategetsi bakenera yuko gukora uburyo bushyingurwa bwereye cyane mu buryo butekanye ku rwego rwo guhagarika ikwirakwirwa ry'iyi virusi ya Ebola nk'uko Kongo yabitangaje. Niyo mpamvu itatanze uyu murambo. Ariko kandi abakozi b'ubuvuzi mu bitaro bya Rwampala bari hafi y'umujyi wa Bunia, abangaba bo bavuze ko hari ibintu byinshi bikomeje kuba byakorwa kugira ngo ibintu bigende neza, kandi ko hari ituze n'ikintu leta ikomeje kuba yakora kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange, kandi batanga icyizere n'igikorwa n'ituze kugira ngo ibintu bigende neza cyane muri rusange. Ariko kandi aha ngaha ni mu ntara Ituri byari biri kubera muri rusange, aho abantu benshi hafi ya bose bakekwaho kwandura Ebola. Abangaba bose rero batangijwe gushyira mu buryo bakusanywa ahantu hamwe, ariko kandi kugira ngo bakurikiranwe mu buryo bwihariye bataza kwanduza abandi muri rusange. Bashyirwa uburinzi bwa gisirikare mu gihe abapolisi binjiraga mu bitaro kugira ngo bongere kugira ibintu bashyira ku murongo. Rero bikomeza guteza ikindi kibazo muri rusange. Umuyobozi w'ubuvuzi ukomeye cyane, ndetse ubuvuzi burakomeje, ndetse komeza kuvuga kuri ibi ngibi bavuga ko hari gikomeje kuba cyakorwa, ariko kandi bateganya yuko ubona ubufasha bwakomeza kuba ikibazo
kuko bavuga ko butarambye bari guhabwa abarwayi ba Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yuko abashinzwe umutekano baboneka nk'uko umukozi wo mu bitaro yabivuze. Ibitaro bya bikomeye cyane kuko abantu benshi bagerageje kwigaragambya bereka ko leta ibintu bitameze neza, bityo abarwaza benshi barigaragambya kandi bakora ibintu bisa naho intambara, bituma hazamo inzego za leta, inzego z'ubuyobozi, inzego za polisi n'iz'igisirikare kugira ngo baze guhosha imyigaragambyo n'imirwano, kuko byagaragaye ko hajemo abarwayi n'abatarwaye, byateje indi mpungenge yo kuba iki cyorezo cyagera kure cyane mu buryo butandukanye. Ndetse bivuga ko hakomeje kuba hasabwa ubundi bufasha muri rusange. Jean Claude Maduke ashinzwe guhuza ibikorwa byo guhangana na Ebola mu ntara ya Ituri yabwiye ntaramakuru Associated Press yuko uwo mugabo yapfuye yari umuntu uzwi cyane muri ako gace, ndetse yuko ababajwe n'urupfu rwe cyane kuba uwo mugabo yapfuye, ngo ushaka kwiza impamvu kuba yarakunzwe cyane byatumye batamushyingura, ngo byatumye babazwa cyane nuko byari bimeze muri rusange. Ikindi kandi mu bindi byavuzwe ndetse yuko benshi bazwa n'urupfu rwe muri kano gace nk'uko yabigarutseho. Ikindi ntibasobanukiwe ukuri kw'ibyabaye ndetse n'iby'iyo ndwara, mu mpamvu zituma imyigaragambyo ikomeza kuba yaba agaterera nzamba ikahuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi ababibonye babwiye ibiro ntaramakuru leta azi yuko uwo musore yari umukinnyi w'umupira w'amaguru wari warakiniye amakipe menshi yo muri ako gace mu buryo butandukanye cyane wapfuye. Rero nyina yabwiye ibiro ntaramakuru yuko umuhungu we yishwe na tifoyide, yuko atari Ebola yamwishe, ariyo mpamvu barakaye cyane kuba bataha umurambo wabo ngo bushyingure, ngo bakabeshya ko yishwe na Ebola kandi yararwaye na tifoyide, byateje ikibazo gikomeye cyane. Ikindi Malenga yavuze yuko iyo Ebola y'abantu yaterwaga nuko iyi virusi ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, byerekana yuko kandi imaze kwica abantu barenga 130 muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gace ka Ituri muri rusange. Bikomeje kuba byateza ikibazo gikomeye cyane ndetse kanateza urunturuntu muri ikino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kandi imiryango mpuzamahanga ivuga yuko leta ifite imbaraga nkeya ya Kongo kuba itarwanya kino cyorezo ngo igitsinde. Ikindi bikagaragazwa nuko ibihugu nk'u Rwanda, Uganda bikomeje gufunga imipaka yabyo, kandi ko ingendo zo muri Kongo zinjirayo zahagaritswe mu buryo butandukanye hagati y'u Rwanda na Kongo n'ibindi bihugu bitandukanye, ndetse no muri Amerika bigaragara ko umuntu uri kuvayo ari kugenda ashyirwa mu kato. Ikindi nuko nta munyekongo wemerewe kujya muri leta ya Amerika uko yiboneye kose, kubera ko Ebola mu by'ukuri bikomeje kwerekana ko leta ya Kongo ifite imbaraga nke mu guhangana n'ibyorezo nk'uko abantu benshi mu by'ubuzima babitangaza. Mu bindi byabaye kuri uyu munsi n'imirwano ikomeye cyane yahuje AFC-23 ndetse n'ingabo za leta FARDC, kuko uyu munsi FARDC yongeye kurwana byimazeyo kuri uyu munsi ko AFC-23 yongeye gufata akane gace kitwa Kiningi ndetse n'agace kitwa Kanero angane mu gice cya FARDC igenzura, ariko kandi FARDC nayo ikagenzura agace ka Katonyi Center nk'uko bigaragara. Amakuru avuga ku rugamba muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga yuko ku wa kane w'iyi minsi turi gusoza mu by'ukuri hari ku itariki 21 Gicurasi 2026 abarwanyi ba AFC-23 binjanye imbaraga zidasanzwe. Ikindi bahagaritse ibitero bikomeye cyane, igitero cyagabwe kuri FARDC, igitero cyakora gikomeye cyane. Ikindi ifatanije n'inyeshyamba za Wazalendo muri teritwari ya Masisi, cyari gikaze cyane nk'uko abanyamakuru babivuga. Ikindi nuko ibyabaye nuko amakuru aturuka ku rugamba atangazwa n'ibiro ntaramakuru ndetse n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta igera kuri Kivu Morning Post, nk'uko Kivu Morning Post yabivuze n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye. Byavuze yuko kandi guhera ku mugoroba wo ku wa kane ku wa 21 nk'uko tugarutseho abarwanyi ba AFC-23 bagenzura ahitwa Gasake, Kinigi ndetse n'agace kandi ikingenzi cyane. Ariko kandi FARDC ingabo za leta yo ikaba ikomeje kugenzura ibindi bice bitandukanye, ariko hari ibindi bice bivuga yuko bigenzurwa na leta. Bano basirikare ba AFC-23 bigaruriye mu by'ukuri barahambuwe muri rusange, ndetse kandi agace kitwa Kaniro nyuma y'umunsi w'imirwano ikomeye cyane kafashwe na zino ngabo muri rusange. Ku rundi ruhande kandi
ariko ibikorwa birakomeje muri rusange kubera ko biravuga yuko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo harimo nk'abazarendo abarundi abandi batandukanye bakorana muri uru rugamba bayo bafatanyije kurwana nabo ngo baticaye kubera ko birikiye ahitwa Katoyi Center ndetse n'imidugudu ihegereye hakikije kugira ngo bahunge igitero cy'umwanzi yari gikomeye cyane bajya mu bindi bice bari bataragiramo. Ikindi harimo nk'agace bagiyemo kitwa Luke ndetse na Kasenyi mu bice bagiyemo mu gihano AFC M23 yari itarabasha kuba yahashinga ibikandagizo cyangwa se ibirenge muri rusange. Nyuma y'iki gitero cya gisirikare abaturage benshi baratangaje ko abarirwa mu bihumbi byinshi cyane barahunze ndetse abenshi muri bo kubera imirwano barahunze iyi migi bagende n'abatekanye muri rusange. Ikindi kubera ibintu bitandukanye aberekeje mu gace kitwa mu tutandukanye nk'abagiye mu gace ka Axia ya nyuma y'iminsi mike cyane bagiye muri gace zitandukanye cyane cyane mu bice bituje bashaka yuko babona amahoro muri rusange bajya gushaka ibice bituje nk'uko babigaruka n'impande zombi muri rusange. Ariko kandi no muri Masisi ntabwo byari byoroshye kuko uyu munsi ubu turi kuvugana nuko imirwano yakomeje hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC kubera ko yongeye gusatira agace ka Rubaya angane muri Masisi muri rusange. Kuri uyu wa gatanu rero tariki 22 Gicurasi 2026 nuko imirwano ikaze cyane yabereye mu bice bitandukanye ndetse isatira hagati y'ingabo za leta ya Kongo yari yugarijwe cyane kandi ikomerewe muri rusange. Ikindi nuko ingabo zishyikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abarwanyi b'Abarundi n'abandi batandukanye n'iro rya FC M23 ryageze muri teritwari ya Masisi muri rusange. Rero ikindi ya mirwano ivuga yuko muri gace kitwa Nshugi ndetse no muri Axi ya Kinigi ku misozi ibera muri Kinigi kandi no muri Kavuta muri groupement ya kabiri. Ibingibi byibura ni mu birometero gera kuri 30 uvuye mu gace ka Rubaya niho habaragiye imirwano ikomeye cyane aho ibice bimwe na bimwe byigaro na FC M23. Indi mirwano kandi iravuga yuko kandi kuri Axi ya Gashavu cyangwa se Gashavu Mahiga Nzigati ndetse n'ahitwa Mayuano nk'uko amakuru aturuka kuri iyo Axi abivuga ndetse muri ako gace agera kuri Kivu Morning Post ibya byanditse muri rusange. Kivu Morning Post ivuga yuko byagize akomeye cyane kubera ko byageze ahaga ngo kandi urusaku rw'amasasu ndetse n'inhoro ziremereye into ndetse n'iziremereye zatumye nta muntu usinzira kandi ziragenzurwa mu buryo butangaje cyane ko abaturage benshi ntago basinzira. Ikindi ngo urusaku rw'amasasu rwatumye benshi babyuka bajya gushaka umutekano hirya no hino hatandukanye hari agahenge ndetse n'ituze. Nyuma ya bino bitero byose byabaye ndetse byagabwe na FARDC ndetse na Wazalendo abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahagurutse bahatezwa guhunga kugira ngo bajye kureba ahantu hari umutungo utekanye kuko abenshi bahunze abaturage n'ibyabo bajya gushaka ahantu babonera ubuzima bwiza kandi butekanye nk'uko ibinyamakuru byinshi byanditse. Niko kandi muri zone zitandukanye bakomeje kumvikana drone za AFC M23 aho zarashe kuri FARDC muri Minembwe. Ntabwo byari byoroshye cyane muri rusange kubera ko ingabo za AFC M23 zakomeje kwatsa umuriro muri rusange kubera ko zakubitiye ahareba Inzega abarirwa mu bihumbi byinshi cyane kubera ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo za FARDC muri rusange ndetse n'abambari babo bafatanya nk'abazana n'abandi barwana ibice bitandukanye bya Minembwe mu gitero gikomeye cyane cya drone. Igitero cyasize rero ibintu bihindutse kubera ko muri rusange ihuriro ryafashe ibindi bice bitandukanye. Ikindi abasikare benshi bahakomerekeye kuko bakubiswe ahareba Inzega muri rusange ko bigaragara. Mu bitero bya FC M23 rero byagabwe mu gace ka Mikenke muri teritwari ya Bwenga ahangaho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo niho byabiri kuri uyu munsi. Amashusho akomeye yagiye hanze kandi menshi cyane yakwiriye hanze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje buri kintu byari byifashe. Ikindi bigaragaza yuko hifashishijwe n'abasikare ba FARDC ubwo baharwanaga. Ikindi habaye ubwo bukomeye cyane nyuma y'ibitero bikomeye cyane byahuje izi ngabo muri rusange. Ikindi bigaragaza imirambo myinshi cyane y'abasikare benshi cyane yaryamye hasi nyuma y'uko kuraswa kwabaye gukomeye ndetse n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone zarasaga muri bice bitandukanye ndetse imirambo y'abasikare myinshi yagaragaye yandagaye muri bino bice byabayemo imirwano ikomeye cyane kuri uyu munsi kuri uyu wa gatano.
Aya mashusho kandi agaragaza uburyo cyabaye ibindi bintu bikomeye cyane nyuma yaho hashyizweho ndetse kandi hashakishijwe izindi nzego zikomeye cyane ndetse na drone zifashishijwe mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu byerekana ubukana bw'ibyo bitero byari bifite nuko hakoreshejwe drone z'ubukana bukomeye cyane uko zarasaga kure cyane hatandukanye kugira ngo zibashe kuba zagera ku ntego zazo muri rusange. Mu gace ka Mikenke, Gasheke, Karingi ndetse n'utundi duce dutandukanye twishi two muri Minembwe mu minsi ishize mikeya cyane twabaye ibitero bikomeye cyane byari bigaragara amakora ko byabaye isibo cyangwa isobanuro ry'intambara ndetse n'ibitero bikomeye cyane bya za drone bikomeye cyane byiganjemo ibigabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zirimo FARDC Wazalendo n'ingabo z'abarundi ndetse na FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda muri rusange. Abese akavuga ko ibintu bikomeje kuba byaba agatereranzamba muri rusange mu gihe FARDC yo mu itangazo yasohoye nyuma ya biriya bitero byabaye kuri uyu munsi yavuze yuko yamaganye ibitero byose byabaye bya drone bikorwa n'ihuriro rya FC M23 ndetse anavuga yuko ari ibitero bikorwa ngo na RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda gifatanije ngo na AFC M23 nk'uko iri tangazo rya leta ya Kongo ryabivuze. Ikindi nuko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ivuga yuko ibikomeje agungabanya umutekano ukomeye cyane ndetse no gushyira mu baturage mu kaga nk'uko leta ya Kongo ibivuga mu itangazo kize hanze. Yavuze kandi yuko iri gukomeza ibikorwa byayo by'isirikare byo kwisubiza ibice bitandukanye AFC M23 igenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa leta y'u Rwanda ivuga ko bino bitero nta rano kibifitemo icyo yakoze ko gushyira ubwirinzi bwayo ko AFC iri ukwayo n'u Rwanda ko ukwarwo kuko nta bihuriye muri rusange. Ibindi bigaragara ndetse byanabaye kuri uyu munsi muri rusange hakomeje kuvuga ibindi bitero bikomeye cyane byari bikomeje kuba byatigisa imbaga muri rusange kuko hari benshi bapfuye abandi barahunga ndetse bikomeza kuba byaba ibintu bikomeye cyane kuri uyu munsi kuko ntabwo byari byoroshye. Gusa ikindi cyabaye nuko nanone hakomeje kugaragara uburyo abaturage benshi bahohoterwa n'izi ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abandi bafatanya nka FDLR n'abazarendo n'abandi barwanyi batandukanye bagakora ihohoterwa ndetse bagakora iyicarubozo ku baturage b'abasivile bakafata ku ngufu n'ibindi. Rero bigashimanyirwa neza cyane yuko bino bikorwa bihabanye n'uburenganzira bwa muntu nk'uko benshi bihakana ko atari ibikorwa byiza cyane. Ikindi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bwoko b'abatutsi ndetse n'abanyamurenge bakomeza gukorerwa iyicarubozo rikomeye cyane no mu bice bitandukanye muri rusange. Masisi AFC M23 iri kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bya Kinigi nk'uko twabigarutseho kandi umujyi muto muri Kinigi uherereye mu murenge wa Katoyi teritwari ya Masisi iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hafashwe kandi n'ingabo za FARDC za leta. Ikindi zafashijwe n'inyeshyamba z'abazarendo mu gitondo cyo kwa 21 Gicurasi nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari ikaze yahoje inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za leta byari bikomeye cyane nk'uko amakuru rero abivuga ndetse aturuka mu binyamakuru bitandukanye n'isikare cyabivuze ndetse bitangazamakuru nka Actualité CDC cyabivuze gitangaza yuko imirwano yatangiye kandi ikomeye cyane kandi ko imirwano yari ikomeye cyane kubera yuko imirwano yatangiye ku mugoroba ku wa gatatu nibwo yatangiye. Ikindi kandi ubw'ingabo za leta ndetse na wazarendo zari ziri mu migi ya Katoyi zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba ndetse no mu gace kitwa Kinigi bashaka kurasa ku ngabo ndetse n'abarwanyi ba AFC M23. Mabare wabaguye muri bitero ndetse n'ibyaguyemo ntabwo biramenyekana neza muri rusange. Gusa imirwano yo yakomeje kandi ikomeza kuba bagatereranzamba. Ikindi ariko kandi ingabo za leta hamwe ndetse n'abafatanyabikorwa bayo zakomeje ibikorwa byo gusubukura ibitero mu karere baherereye muri rusange. Amakuru aturuka mu karere asohoka kuri uyu munsi muri turi kuvugana aragenzurwa n'impande zose kandi ayo makuru ageraho avuga yuko inyeshyamba za AFC M23 zasubiye inyuma zerekeza ahitwa Rubaya nk'uko bigaragara. Ikindi nuko iyi mirwano yatumye imiryango imwe n'imwe kandi imiryango myinshi ihurira mu turere dufatwa nk'udutekanye cyane aho yahunze kugira ngo ijye gushaka ituze, aho kandi habayeho uburyo bubiri butandukanye budafite ibicekwa cyangwa se ibiteganywa n'ibyibanze. Muri rusange imiryango myinshi n'abantu benshi batandukanye bagiye gushaka ahantu hatekanye mu bice biteramo intambara kugira ngo barebe ko bakwekura mu mage no kubahungisha ubuzima bwabo muri rusange. Hanyuma
reka amakuru yaragezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyasoreza aha andi akurikira turabagezaho uko ibiganiro byacu bikurikira. Gusa nkubwire ngo wakose nukora nanjye muri aya makuru nitwa Jabo Marashi, hanyuma ibiganiro byacu birakomeza. Mwese Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.